Seasons. Inatia Kasarani. Seasons ya imera. Yes. Ndio kutuhuthagira calendar itu ya from January to December. Nika niyo ito Gregorian muthoni taturore calendar itu the Gregorian. Rĩu tukuthagira ya January to December. No ndieka niwe muthikiriria ati kure mabũrũri matahuthagira kaida no turahuthira emwe kwa emwe gutwara nginya Ethiopia kuria kuu turaria nawe kundu kuu memiaka karundo thutha ni miaka mugwanja thutha. Yes. 7 years behind. Yes. Of course, there are other countries like in Cambodia, akina I think Iran, the Arabian countries. Ni marekare dasi ya utatoranaga na Gregorian calendar. Isi Ethiopia re. Ona utie kuragia hadi cia kiara ira na uhuru. Riu metwe 18 Ethiopia. Metwe 18 kuria Uhabeshi. Niyo Uhabeshi Ethiopia. Ila githweri. Yes. Ndio ngiuga ni rabuku nde haha uthie kundu gwitawa Addis Ababa ri. Okuma guku tariki 31 October 2025 okinye kwa tariki 31 2018. Aroyo no makuhinge. Riu uria uraira mundu thimu muri moka muri atiriri. Kau ni thaa cigana? Kau ni mwaka uriku? Guku 2018. Guku ri. Gweciria murathwo bado. Uhuru no arathana. No arathana. Kau ni Uhuruto. Kau ni Dani. Kana webe ni ule. Kana webe ule. No, you would be very confused. No makuhinge. Totaru muthoni wa wanjangithia Ethiopia kindu 6. Azoketio miaka mugwanja thutha. Hedi awete wika kei. Uguo kugu na COVID ndirirakinya. Tiginyu. Metwe 18 ni hau. Yes. Wakiona ku COVID tinginyu. Yes. Broad based bado. Iyo na miaka mingi muno kuraihu. Yes. Ko methutha. Ki miaka wako nyuma sana. Miaka mugwanja ni mingi muno. Yes. 2018 ndio cia transfer huko mahe orientation. Ndio matuthondekagira injera marigagwo muno. How are you this years ahead? Huko mokete makora 2025. Na ko maraumite gwi 2018. Yes. Leo prime minister wa ndio ka huko ri. Au ndio mimi kuria miaka mugwanja mitu. Okay, never mind, we're in the same times and seasons. No. Gikarenda ru yao nire gucoka thutha. Yes. Gikarenda yao ri ona gutie kuragia mask. Utie mundu athiurukia mask ku. Yes. Uguo gikarenda ya kuzungu no governor. Na ria renyerio ni etote muje cio wanairwo Nairobi. NMS. Yes. Rajiguaga mwaka wana ukorwo na mieri 13. Yes, 13 months. Handu ha 12. Yes. Nikio matigagwo thutha. O mweri o uri urathi kereka tukaruga 12 magathiko makingira uyu ungi umwe tukamaruga. O uguo makagia na kindu gitao delay. Delay yao ni araiha. Ya miaka mujagwa. Yes. Delay yo ni nene. Never mind now ni aingi. Ethiopia matiagete andu milioni 100 ri kindu. 100 ri aki muthoni. It should be around 130 150. 130, yes. Andu acio othe metwe 18 niu ona tugituika ni tugukararania ri nio aingi. Magia no ithuiri
twi million igana rä kä ndå ri må ragä twa 2025 atä me million igana rä a 32 population reke tuge tå tingä kararania nao no rä u rä mangä tondå nä nyonaga ta gwä kinyanä ra rä mejiunge na ithuä kwenye muungano wa Afrika Mashariki EAC nä matå kagä ra maå ndå må no tå gacoka rä u karenda yao na itå ikaiguana atä a tå tikaiguana tå rä thia å rä a mauga na å rä a twauga nä makandicidi kana nä karenda yao magä re kå rä ya majority to ithuä twä 2025 AD gäti AD tondå ĩngĩ nĩyo BC before Christ na before Christ anga mä ake o nä njiguaga nä mä ingä BC rä nä mä ingä to rä u kuma rä u må rå wa må ndå akorwo arangithä tie nyararä ciake gå kå rä nä mä aka 2025 na 25 rä u yao ndiä mataraga naå yaoga I think Gregorian calendar yanjitie gutara ni 6th century yaoga manjirie 5th century 5th riu hau niho discrepancy yaumire na condition ithomithagio gũkũ cia gũtara ũguo ndirĩ na ũma we reke tuge me mĩaka 7 thutha that is what matters mwambe mũnyite ũguo ũguo rĩu mũndũ harĩa arĩ rĩ ũngĩtua gũthiĩ Ethiopia rĩ wĩcokie mĩaka 7 thutha wega ũguo mũthoni rĩu twauga nĩ hĩndĩ angĩrĩ 7 o Ethiopia angĩrainĩra Matiang'i waciri wa gĩthomo kana Kaimenyi Kaimenyi nĩ wa gatene tene we arĩ wa gatene Kaimenyi tu arĩ arĩ wa Uhuru season 1 Matiang'i witũ ti wa magendo nĩ wa Emmanuel ĩthakenda na 42